So guys ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi papa wanje. So papa ubwo nari ndimo nikatisha muri ino mihanda nibwo naje kwibaza ni wanyinatabata kano kantu ka Chris Easy. Ibi bintu twigeze kubiganiraho mu mwaka wa 2023 ubwo Chris Easy yibeshyaga akohereza ifoto y'umukobwa witwa Umuhoza Pascaline kuri Snapchat. Ni ifoto yaje kubica bigacika mu bintu bijyanye n'imyidagaduro yo mu Rwanda cyangwa se social media, bivuga yuko Chris Easy yaba ari mu rukundo n'uyu mukobwa w'Ikimero, umukobwa witabiriye Miss Rwanda mu mwaka wa 2022. So Chris Easy rero ubwo ejo bundi kuwa gatandatu ndakeka yitabiriye ibirori byo kumurika bisoza imurikakagurishwa ariye siko babyita imurikakagurishwa rya Made in Rwanda ritegurwa n'umujyi wa Kigali. Ubwo yaramaze kuririmbira urubyiruko rw'abari bitabiriye aho ngaho, yabajijwe ku rukundo rujyanye rwiwe n'uyu mukobwa, araruca ararumira. Se Chris Easy yabakundana n'uyu mukobwa cyangwa se ntago babakundana? Don't forget subscribe kuri YouTube channel kugira ngo amakuru yose ujye ubasha kujya uyabonera ku gihe. Ese Chris Easy byestaye gute? Ase ari mu rukundo na Pascaline cyangwa se ni bimwe byabo? So reka tubigarukaho cyane. Nimero yanjye ni 0785458661. watwandikira kuri WhatsApp tugahuza, watuvugisha. ni ibintu byoroshye. Chris Easy rero yaruciye ararumira ubwo yarabashijwe iby'urukundo rwe na Miss Umuhoza Pascaline. So papa no kuvuga ngo Chris Easy yaruciye ararumira ubwo yabashijwe ku rukundo rwe na Miss Pascaline Umuhoza rumaze igihe rugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga papa wanje. Ni inkuru yavuzwe cyane kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2023. ni inkuru twaje kugaruka hanga ku mwami w'umwana official. So no kuvuga ngo kuva mu ntangiriro z'2023 nubwo ibi bintu byatangiye kuvugwa. So mu bakoresha imbuga nkoranyambaga rero badasiba guhamya ko urukundo rumaze gushinga imizi hagati y'uyu muhanzi n'iyi nkumi yahataniye ikamba rya Miss Rwanda mu 2022. bavuga yuko aya makuru abavuga aya makuru abenshi bagenda babigaruka kuri izi mbuga nkoranyambaga babishingira mu kuba Chris Easy yarigeze gucikwa agiye kohereza ifoto y'umukobwa akayitambutsa kuri Snapchat. So kugeza ubu ngubu rero navuga yuko kugeza ubu ngubu nta ruhande na rumwe ruremeza aya makuru, nubwo bivugwa yuko bajya banasohokana igihugu bakajya mu biruhuko mu bihugu byo hanze y'u Rwanda birimo nka za Uganda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. So papa darababwiye ngo iyi mihanda papa wanje so no kuvuga ngo mu kiganiro n'abanyamakuru uyu muhanzi bwo yarasoje gususurutsa urubyiruko rwitabiriye igitaramo gisoza imurikagurishwa rya Made in Rwanda. Man iri jambo kiryangoye. ni imurikagurishwa rya Made in Rwanda ritegurwa n'umujyi wa Kigali. Chris Easy navuga yuko yaryumyeho ubwo yabazwaga ikibazo aca amarenga yuko ari mu rukundo. So Chris Easy rero yabajijwe iki kibazo yanga kugira ikintu abivugaho. So no kuvuga ngo rero bishatse kuvuga yuko Chris Easy yavuze yuko ku munsi w'abakundana uteganyijwe muri Gashyantare umukobwa ategereza ko umuntu amukunda cyangwa se umuntu umukunda yamubwira ko atazamutenguha. uyu niwe munsi abantu bakundanye. iryo jambo ni ryo muntu umukobwa ngaba yategereje kumva. njye nabyo ntago ninzi ku munsi w'abakundanye biba ko nta mukunzi mfite kugeza aka kanya. So Chris Easy we yavuga yuko ku munsi w'abakundanye cyangwa se ku munsi wa Saint Valentin umukobwa ategereza yuko umuntu amubwire ko atazigera amutenguha. ati umunsi wa Saint Valentin uvuze byose ni umunsi
ni umunsi nishimira, ni umunsi buri muntu wese ukunda gukundwa cyangwa se akagira abamukunda yishimira. Ni umunsi uba udasanzwe ku bantu bari mu rukundo mu magambo makeya. So papa ni ukuvuga ngo rero yakomeje agira ati umukobwa utekereza yuko mukunda namubwira yuko ntateze kumutenguha. Ibyo ni byo bya nyabyo. Chris Easy rero ni umwe mu bahanzi batatu bafashije urubyiruko rw'i Kigali n'abarwiyemezamirimo bakorana Made in Rwanda gusoza Mutarama baryohewe mu gitaramo cyabaye kuwa gatandatu ku itariki ya 26 Mutarama 2024 mu kiganiro n'itangazamakuru. Chris Easy yabihakanya, gusa muri iki gitaramo cyabereye muri Comfort Zone Chris Easy yaririmbye indirimbo zirimo Inana, Edeni, Basi Sorry, Bana ndetse n'izindi ze zose ari gucurangirwa na Mugabekazi bavukana mu nda imwe. Reka mbabwire ngo muze gushaka igitangazamakuru cyitwa Igihe murebe iyi performance yose uko yaje kugenda, uko byari bimeze ubwo Chris Easy yaririmbaga. Si Chris Easy gusa kuko muri iki gitaramo haje gutungurana umuntu witwa T Brown yaje gutungurana kuri stage, yakirwa neza cyane n'abantu b'umujyi wa Kigali bamwereka yuko bamukunda kandi yuko bamwishimiye. So ubwo Chris Easy yarasoje kuririmba yasabye DJ aramuguti mbabara usubizemo indirimbo yitwa Bana mbanze nyibyinane na T Brown tubanze tubanabane papa. So guys, no kuvuga yuko rero byari ibintu by'icyubahiro cyane kandi byari ibintu bishimishije. Narebye ikiganiro rero bari batumiyemo kuri TV yitwa Inyarwanda. So iki kiganiro hano nakibonye ntago ari ku Gihe gusa, nakibonye ku Nyarwanda no ku Gihe kirahari. Ubwo Chris Easy yarari kumwe na Junior Giti n'umugore wa Junior Giti bari bamuherekeje. Ni abantu bakundana cyane ku buryo nyine bari bamuherekeje arimo aririmba. Narebye ikiganiro T Brown yagiriye ku Nyarwanda, muze kugishaka mu kirebe muraza kumenya ibibazo babajije T Brown n'ibyo yabasubije. So guys, reka mbashimire mbabwira ngo namba yanjye ni 07855758.